पुलिस अरी रेंग kachingnang along Samson teron pen nam the ki pidun kidam tang moni tipi boreng anghoi amen pen lak atangka ki chupang lima long ki klang pen pulis aring deng kachingnang la solong ke SA president ke hai Samson teron pen ki pudun ke lapu moni tipi along kapre ke the gading atum ta kachirap dundo la sika do kabe aphan takinap kangnang pon eji aphan lam the paklang dun Dogamukam pen Priyanka Balmegi report News 18 Diffru Kimlo lasi pinia bangke la soha la haya muni tum bangke jaha kamuni tum kamatha bangke council along komani poisa pilo pure sakuri long ipu kamatha tum bangke lagi chokche la pen la tum ke crime lo la tum ta la sia tum hanta nep nai hala ki piwe ka tum phan mane hala media long ka chi piwe ne 10 lakhs pia lo pu muni da bang phan sta me nila muni chini da news long se ke thai long hala phan ta kin nep na kenang so athela puson ki pia muni tum do la ang la pela so sakuri ke nama bangke chokche la ke crime ke ase tumani tum pulo sakuri ke nam hormu la ke thek pensi ke long ni hormu la so posi non ajat jada sakuri an sita mele tum hada ke interview pendang lo son son itum la chipe pas dun ditik ke sakuri long le posi la ke nam pen tangka ki pitap kuman man ma ke do tum hada pulis atum pen ritar lipsi ingnang lap nang ji athela tum helo ki chokche la tum ta ke chokche do si nona bangke ki pia tum talo la pen hala ke pon tum phanta nono matsi tum investigation kuri pen sila tum phan akang sai pidunang ji lapen nona teng polotang te damde sita punang kok lo je Karbianglong Autonomous Council along alam siklang de lopot Karbianglong Autonomous Council arlu sita me nona bangke investigation kuri na ji te council alam siklang lo posi council arlu komani officer tum solong a hand duma komani CMM tuma hat duma la so putha ke lage council long prabjin pen la bangke dakmadi investigation kuri ni la sila ke thom hormu bang prabjit pen radang no piklang nang po lalo pulutang te tum ka bilu chalia song tum pen Karbianglong Autonomous Council non kachari bom tim tum mesen puni tum